we don't have it. Mihango ya mutongoria wa Thirdway Alliance kuru Aukot kumatha unyiti baru wa mutaratara wa kwendekithia mogaruruku gatiba-ini ya bururi wa Punguza Mzigo imwerekeirie nginyagia kaunti-ini ya Kirinyaga umuthi kuria gutanyite kugia na giathi na MCAs abunge ya kaunti ino na muno makiria na mweke wa kumatha unyiti baru wa mihango-ini ino. No na mbere ya gikaro gia kwendereria mutaratara uyu kihanikite kuringana na mawatho na miikarire ya bunge, mutongoria wa aige bunge-ini ino atamania mutaratara uyu na kuruta mweke kuri MCA wa Murinduko Samuel Maina gwitikirania naguo ari wa keri niguo wariririo, no indi ang'athia gwika uguo undu uria ucungiriirie kuharagana kwa mutaratara uyu. Huu motion kwa jumla ni kuanguka, umeanguka katika bunge ya Kirinyaga kwa sababu una expire tarehe 18 Oktoba na kuna certificate ambayo itakuwa issued kusema kwamba tumeupitisha. Kwa hivyo nimesema motion kuangushwa imeangushwa kwa sababu ita expire kama hatutaweza kukaa tena kubunge. Kuhaguka kwa mutaratara uyu kwirikanite gukorwo ari wara wa gicunji kia utongoria wa kaunti no rio koretwo gibingana na Punguza Mzigo na kuhurira debe kamiti ya BBI. Guku gukirikana namba nene ya MCAs bunge-ini ino nimekwihariirie kuhitukia mutaratara uyu no indi makugia wara. Tumeona ile action imetendeka siku ya leo ya uoga, wakati leader of majority amejua hana majority katika bunge na hiyo mjadala itapita, akachukua mmoja wake wakai withdraw technically diposa hiyo mswada ianguke technically, na hiyo ni si ishara ya kwamba kulingana na kikatiba hiyo sio kutetea mwananchi na hiyo si haki hata kwa mwananchi. Kama alikuwa na hakika hiyo kitu ataiangusha kwa motion, angeacha to debate. I just want to thank very much the county government, county assembly of Kirinyaga for throwing out the motion of the Punguza Mzigo initiative. Gavana wa kaunti ino Ann Mumbi akoretwo muhari wa mbere gutetera BBI na kuhurana na Punguza Mzigo, undu uria kerire mukonde thutha wa ikinya riri ria bunge no akiuga uyu ni uhotani munene kuri kampeini ya BBI. This initiative has a very nice title, but it is extremely detrimental to our people. And we've had discussions with the assembly, and we've had discussions with many people, enlightening them on the importance of ensuring that it does not pass, and waiting until we have the initiative of the BBI, which we think will be taking cognizance of the things that we're very concerned about. Mutongoria wa Punguza Mzigo Ekuru Aukot akoretwo agiteta kumana na njira iria MCAs makoretwo makigirirwo hari matua mao megie Punguza Mzigo, kuria ona moritie kwaga kuguoyohia ciama ciao cia kiuteti kuona mutaratara uyu no wa kiguni kinene kuri Mukenya wa kawaida. Girivotera Kameme TV, Jitagwo Mwaura, Wagunya.